groupe si oye je te gena réunion to pesa papu fleur maniki azalate aux information wapi yezo telenga na libanda lola yeba bengana etongo balongole na groupe to komi lelo lobby arena après 2 jours balongole na groupe ba mona jeke oh mutute yo so même on a poto za ba fucho na mawa pope ka fali ya motema malamu so fali ya motema malamu ta ko mimote maniki okende pas fabriquer finga faliti o sala émission na makama bakeinati o kotela bakeina o kotela nikiti maniki yo kotela niki o traité fali o papa mabe elonza toi Shabana o papa mabe yo na TV nga jesi na salango nga jael show sina salelo mo bongo ba mibino na mawa maniki o mutali boma yo ba traité ko de folle pona ajlo ya mukolo boy okena ko liana mbanga na camarade Prince Babia poni Prince Babia lobisa ko souté na ajlo oza exemplaire te mama ya Sony muto aza age ke isoko zoloba maya miso kitake na misu ana ba potia pembe et la sakunda comme na age avancé age comme élevé a comme na ba ride longue nuni lokwa linyuka saki munoko poso munoko munene muta tokoto muta drogue na age na yo même maman nanga ko sama mujo salate ni ba tante nanga mutu mo balia na bambanga o mi filmer na camarade ya Prince Babia yo exemplaire yo mo mupende onje mupenda ndeke yo exemplaire yo finga faliti yo finga fali combien de fois ok pe héritier Prince Babia héritier memi Prince Babia na Angola beta manike o passa na télé pour finga fali mwana ngai héritier memi Angola héritier nzamba pambola yo nzamba peso ba leader rebelle na kumisa muta sela mwana nga zate yo manike hôtel sela fali mandoki combien de fois au finga nana boduga pendant combien de mois à peu près 6 mois au finga nana boduga au finga papa directeur di badiata yo manike au finga nani fali pupa nana bafana au chrétien bango na bémission yo monanga sasa mama bongo ba mimi poto za kimia ko oye poto zongi sama mno bino bato tout ba finga fali wana bo mona bango te bino bo calculer nga alors que moi je calcule le genre ba so ko insulter fali bino bato tout ba finga fali bino bo calculer bango te bino bo calculer nga alors que nga no calculer bato ba so ça ba yo limne misala fali yo manike ba koti ke makala poani pozo finga sinditi yo mona nga na kota likamna yo tango ba kangi yo koti makala ezaki mamba fali ezaki ba problème personnel na yo moko finga sindi tango ba kangi yo comme lokwa kizengi na loboki na sindi moko boye azalaki mona quartier na biso na lobo polini no unoko ma sebe salité ezama problème fali ça va problème ya fali te ezama problème na yo personnel na sindi mais ozaki na droit ya ko réclamer na télé mais toi ba kangi yo luki renfort ka kota faliti. Donc yo za na monopole au loba ce que tu veux et puis yo kanga mono et puis na quel droit yo loba nga ke ko loba komba falite yo moni fali Prince Babia yo za mama ya fali yo mona fali Prince Babia bemba mama na place ovandi manike tout fait tata no ya liboma kufa mbesi na unyama mwana nganga yo moni fali Prince Babia na lekio na respect place na vandite yo pèse au moins ba warende ba finir les news de star yo ko diriger fali camarade na o manike. To comment na poto c'est la fallait mission so fali kuno bete pembe yo beta ba fali pembe et lo ba rejeter lo ya ngwana na réunion zalate na réunion yate o so ba pelo ba benga yo monde ba mbakela lo ba pel ke mbasuka yo ko beta fali pembe na vie yo boko so botindo grâce au tindo mutameli vitamine matoko le fandi likolo pas sortir fara jeu zati botindo boko sauti zoba motoro yo nga na kabelo na viyo kabela nga juni no va pas rojenga ndo yo senga semba bilokota muto na pesa na ba fufu lala tout ya mama na salité et loko zo kwa tamo ba fesse nzeli pa pistolet munoko poso yo na mobali no za buta mututi mobali no za mutali boma parce que tala santé ya mobali na yo loko akufa lobi poso ya mobali na yo poso ya poso bata drogue poso bata maboma elonga mobala manike na che poudre te me loko ba cha poudre poso mulunge poso touffement jeune le quoi garçon ko liombanga jeune le quoi garçon ko liombanga il faut en après ma tête yo ko banga ko ba falite parce que toi t'es qui toi t'es fali yo sa famille a fali yo sa belle sœur a fali mbala souka garder bande ba benga na groupe oza mutali boso ba longola na groupe ba wayo ba yebite yo mutu ba longola na groupe tongo
ba gouve bo finga fali ba marka uzi bo finga fali bo ko sona bango te bo balukela nga bata kofi bo finga fali ke sona kuna soki lelo ngai na komi na niveau finga bata kofi kasi pona osa gerte bino bo ko sona bata kofi bo kima bo so s'attaquer na nga yo ngo bimisa fali faible na vie yo mona warrior azala faible yo kotana koma ya kofi te yo bimisa fali faible na vie. Fallait un musicien premièrement, un noko, un esprit, un tout ba musicien congolais bazanango, ma tout molé ba bazanango fallait azanango. Tout ba ba sala wana yanke na bango nyoso se fali sko alobarate parce que azama be. Fallait alobarate, mon ba bilo ba sala kana ba jeton ba nini. Fallait sko ma be makasi. Lelo Fabrice azo aibi ke fa beta la poto, akomo luka soigner langage. Bo zonga ba langage impolitesse. Na linga ba double discours te. Bozonga na ranger impolitesse, mutako zonga na droit chemin zata. Alebino, tous ces gens Congo mobimba ba contre Fali, Congo mobimba ba contre Fali. Olebino bo swana kuna bozo banga bata kofi, bozo ko swana te, bozo zonga ba Jaël. Bo ma boma bino hein. Tango na hotel mo swana sel. Sona bende Alexis wechi do komi de. Bino bo swana wapi? Place on va finir la Fali, bo ko défendre wapi? Pondenga sabe batutu bo finga fali maka uza fini fali baba nani batakofi bo finga fali bo kisona kuna ti bino bo swana tsanga bo swana ti to za l'équipe bo swana bo ko swana te bo banga yuko baba ko tanga ko fali te be mama na yo o mwende ba finga na le news ngaso toucher nga kebo zo shit o bambana parce que na sincère bino tout bo yo ko s'attaquer na nga bo zo shit ba so bo za mayele bo tikanga. Parce que bon comprend jangote so ko toucher Jaël ozu shit ta vie ba so ye ko toucher ngo s'attaquer na nga ozu shit ta vie ba bozo monter que nzamba confondre bino so ko ye ko s'attaquer na nga ba warrior ba ko la ndoma déjà troisième fois ba boaki yo okay botala na bino ti nanyo a toucher nga atikali na level azalaki o bambani ba bozo kweya ngana nyoka farao na omela ba nyoka na bino tout boni boyenanga batu bo swana kuna boko bo finga fali matin midi soir bo sa défense ole bo sa défense kuna bino boyo ko s'attaquer na muto azo bundela kutu aigle muto ayo ka sonité taka na tchaki bo moto na nga je to ko biblio mutakala na mitia la photo ya moitié ni pour un jour ata bo sala ngo elembisanga ko lobela falite. Mutakomi na niveau signé tike na za no moitié ni pour so za prise bo zela ke ko isanga e ko isaka ngate yo manike yo ko tika na mayo bongo e lo ko salité ba guerre nga la bunji yo bunda manike yo ngade dia yo ko te la fali lundi mardi o fingi fali mercredi o ko ti batu ba en fait bino batu ba ya bino en fait ba e ba na bino te le ko te fali lo bo fingi fali e za mba suko tanga suko mba fali na ba bêtise no mbala suka. Ouais, ba bêtise non que j'ai content comment falite yo na lekyo na audience na lekyo na oyeba makamu musu oyo sa à côté oyebite eza mbala suka makambo nga na yebi yo yebite na ndimi tata biro mo ka fali benga ko la téléphone na ndimi koute eza na vrai ata biro mo côté ya fali e benga ko la téléphone manike bonyo za bien ata mo côté ba vota Prince Babia ba meme on a mawa place à Prince Babia za place note za place à Prince Babia mama mo ndoki ko tanga kasu komba fali na balo yengete o finga fali trop so na ke no ba archive no lo katelo ba partir wa ko yino makasi manike silama bonyo jalouse na succès na ngabo so na ba so za vrai warrior kasi que no so na bato bo finga fali ti boko kate. Et l'oko a des mères, même pas 4 jours. Au fin à faire chaque jour des mères. Mais na statine ya WhatsApp, au tchaka ba musicien faire au tchaba cœur. Des mères na statine au tcha à télé. Des mères na statine yo, au tcha à télé. Au tcha ambazi bourgeois. Na statine na lobi bobando tcha bango. Des mères nyangi, na statine yo au tcha ambazi bourgeois. Na statine WhatsApp. Ocho chambazi ke abina ki bien à concert, o tient na statique notre musicien bravo Fali. Ocho chambazi.
Ocha Natacha là. Ocha Doumer na biso e solo Arnaud ma Douma. Ocha Arnaud qui Arnaud beta qui somme. Actuellement Doumer l'équipe Arnaud ma Douma no beta zati. Tout soit vérité muta l'équipe Arnaud na ko beta na minute azate po tempo ya Arnaud ndezo bimi sa monde. Ocha Arnaud ma Douma. Ata na Douma to yoki na ba 3 arena wana. Ocha Arnaud. Ocha ba Michel Falite mais ozwa émission ya Jenny musicien Ferry. Aleke et pas Frank Stemay au tchaye na ba statue au tchaba ker que meilleur chanteur bon chanteur au bon sani qui na victime ton ba chanteur ce que Demer quand tu fais ça c'est bien ata ba lobito ça ba naître en haut ata na visa fali ata na billet fali yo kama matin ce que ozna na za zoba bololé po yo finga affaire. Donc, au sala rassemblant, au consa fali, au consa ba warrior. Si c'était moi, demain, on a une mission. Demain, on a l'école de marketing artiste. Keba. Ceux qui viennent jouer en dimanga. Ceux qui sankara d'écoute en dimanga. Yo m'koni bon dimayo. Sankara d'écoute à wewa. En dimanga. Appelle vidéo, fait nga sankara d'écoute. Non. Na habité, na te kon orchestre nini. Petit nango qui bomba retardement. Ezambala souka. Yoko peksanga ko lobela falite parce que toi tu es qui? Biso tout ose l'autre côté de victime toi ba fan. Nga na warrior na fan na fali. Na ko défendre vient na ko ça na marketing le warrior. Na ça la larme de papou. Na ça warrior déterminé à vie. Na ko bunde la fali si fona finga mutu pour na simple na ko décortiquer yo. Mais na sala rasko marketing na artiste de mer tonga na lobake fali abo fali ba katie suki nzambe na ngabo muli kota papu na bi bokeno clip ya afana o via la taba rose wana ava clipper bana de bazora via telemi kota ya mai wana apesa mu kongo chemise nezo pumbwa na ndenge mabete to bazuma ke bomona awa falite de mer yo ko sala ngota o yo ka soniti yo ka singa na mobilité. Après la mobilité, mais un est artiste, on a l'accent comme il fallait, il est beau. Mais ça peut fallu au support. Tangote. Yosko ko ça te fallu taille Jésus, taille exact. Viens peut-être le moins lemba collé oh le bateau qui dit ba. Mutongo yeyoko, autonome na podium na arena. Maman nanga yeyo. Nana koloba. Yo na émission ça émission français. Vous voyez yo kinobi qu'il fallait salir 70% et réussite. On est à 70% des mères. La classe au tang est à 70%. La classe au tang là, fallait salir 70%. Et puis au sein de différentes émissions pour nous s'attaquer nanga des mères pour nous dire mots à danger, soit na ba gouver. Pour nous dire mots que yo za soldat, yo za warrior, bino tout na timno na défi, bo soit na ba gouver. Bo soit na ba galilo mama, bo soit na ba ta kofi. Boso ko s'attaquer na parce que ngai no s'attaquer na bino tenga no s'attaquer na bato bo s'attaquer fali. Journaliste na kati mno na seli musala ko lekana na boduga. Na seli musala ko lekana na boduga. Omoni lelo ata bache ya joka, bache ya mami lela, bache ya nati lokole, bache papi mboma, bache soki nani. So bache nga no bête le sola fali ko leka bango. Pour pas venir na ba ta logique ba ta français bon ça les missions naître point barre bon yamba kofi et bon yamba fali poupa ate nati okota bêtise dans ngate papi mboma okota bêtise dans ngate ya mami lela okota bêtise dans ngate ba joka mais nga siko ba okota na bêtise dans ngapo na obeta li solo ya fali na opesa information et puis na ofinga bango wa ba bengo ki gel show na yiba moi ki Sankara na yibi moi ki Zakari na baksina ki gel show salinga. Demain, au tchaba musicien faire une statue. C'est honté. Ba musicien na bino moko ya victime no chata mokoti. Mo tchaba musicien faire. Au tchaba cœur au CP là ba oyemba bien. Nga si na salango. Pourquoi vous s'attaquer na nga? Demain yo comportement no yongo longo sa mida pembe na ba warrior. Nga sko na esprit makasi. O moni ba biloko ba demain ba salaka. Mida zalaka warrior ya solo. Mida bundela fali na époque ya fari ya makama sarana mida bunda seul contre tous
mida okota beba wario botonda plein mida batu balongole sa mida pembeni ya fale za demer na équipe na ye demer fale mobali note anoko na bino tata mo sino te mbesi na yo ba jona bolinga bosanga na mabe makasi boko kangote demer yo finga ngati yo finga ngo postanga ti na page na oti o finga à l'occasion de rien bino so mutako melo bela fali bata fali na personne bureau a fali na yemo aigle place azali ba wario boye bake ba demer ba sala click mo beke mutako kota kuna te akumisa fali parce que ba demer ba nani équipe wana ya français boza ba nani boza ba 9 fali ale ba ko intoxiqué et lor le roi maniqué salité le roi maniqué mutaza ko ba kaya mbisi et lor wana e maniqué wana ya ko peksa ko ba komba fali tane ba utiliser ke pas mono grâce merci no fi ya maquillage so kangi maniqué tenga yo hypocrite keba na nga grâce o combattre ngate ba kiso ke na kozwana mike ngai edendi keba grâce non pe na moi pe na butu keba na ba kiso la salité ba hypocrisie mike keba grâce jusqu'à là senga no fali pardon te et puis batu nga na makambu mais na tete na pesa likolo na boya ko cha suma ba voice na pesa likolo yo bo nga fanda kimia so bo mona biro ko makata grâce ba zoba te ba bomba minene za ki likolo ezaki na TVT grâce à quoi s'excuser te aza na culpabilité en fait et puis yo mo yebi pourquoi loko s'arrêter grâce o yebi pourquoi loko s'arrêter il y a juste pour la vidéo wana yango moni loko s'arrêter alors soko kangi maniqué te moi je venu chez toi grâce yo zanani hypocrite yo et loko ya kana mensonge na vie fi a vivre na matu vie matoro nje matoro la grâce nje mupiko makala ya kala bazoteka mupiko makala batandi likola saki yo grâce yo vrai chéri yo fi ya maquillage aje bana raté suki musika aje bana raté yo zala bébé moi na 23 ans mais abimati na ba docteur Pichu moi na 23 ans abimina ba tout ya Congo ba Jakindala kuna taze molongola zema Jakindala merci no grâce keba so kangi maniqué moi je vais venir direct chez toi. Likopa bo sala wana yo grâce des mères boy toxica maniqué mutoko kanga zate ba garçon na eloko pesanga ma aidor akeno lekale des mères utiliser bangoko des mères abenga bev basela nga émission na téléphone nga bev nga no to sona bev nga no to na problème to kute na rien to sola calme tranquille pourquoi vous allez union sacrée pour combattre mutu moko ça no sonité des mères au selinga Michel Bosona bev au selinga Michel Mibale na aidor Nani oh Mombaya comment ta page n'a que comme ben sanité. C'est quoi ça? Bon ça mou salade. Et là récemment parce que je me suis nazabo bah tu vas remarquer que j'ai la ça qui existait. Na marqué batu na tchaka ba bi ça pour tana c'est la passe avec son ngolo pakala. Ngamo na kima na ballon nga ba bi ekoti or j'étais nazana G. Oza bala ba G nazana G or j'étais. Grâce ko ya na yo sala mode division. Koya na yo ka koya okuta batu ini koya na yo et ça la division makambo te bimaka na arrivé ya koya na yo tu es hypocrite mwana muke yo grâce yo nazo zelo loko tanga kombo na nga ko draguer yo grâce yo na mutakala bien mutako draguer le yo mutakalo mobile bali wa Monica mbamwa lobi ngo banjo boya yo misombela voiture ko sa bat anniversaire ke mobile ta sombela voiture panzo loba ke voiture na yo mokote fi yo vivre na mature vie. Ouais, na ba orgueil, o mi c'est là ba faux compte, ba commenter la ko bien, o ka ngo ba capture. Tane ba dévoiler na seconde. Fia matalana, o suki na popol pour moni soni. Tu sortais avec popol ngano et pas na boduga. O kene na mobile no na jobon njalote. Pendant que tu sortais avec popol. Ngana boulate. Pendant que tu en as popol bi mana jobon njalo wana. O pesa ke voiture no posa. Ne o pesa popol ata mono la kin. Jo pata mola na ngoti. Popolo bobo na binote na jo. Tu es lesbienne. Obimana batu tout pour na mbongo. O lesbienne makasi. Omi koma joyo monsu momi. Gas keba. Muta matoro kwa mupiko makala keba. Mwana mabe. Yoko sa ota na mutu bola na mobali na ye. Grâce. Toi tu es comme ça. Le fond de mati mutu. Toi tu es comme ça. Et lo que kati sa yo kata grâce. C'est ça orgueil na yo moko. Yo chat teti na papé di. Muta komi yo comme que celle muta ko katsanga c'est fali au moins do suka message comment na Instagram ke na fia misapi yo fia mungwa fia misapi fia mungwa
message otaka na Instagram jour papa dia postara kuna kata grâce oya ko sa message olingo tcha ki teti seule la personne ko katanga isa yemo fali o mone to doza yo parce que zaka luka bezumo bo simbate tant to dozo ce que ça refuge pas popol azan nani nanga asa yambanga anani osuki na popol me yo mofinga popol a mombana jogo njalo mobali no asuka e vie ozoye wana a part qu'il lesbienne grâce yo mona lana da Costa sorcier obimana da Costa olena bambanga na da Costa bobuna na Davina boyoko kose za film kidnap film ya da Costa kidnap grâce film ya da Costa e kenda wapi na Davina bolibo sa mascarade pona panzu film ya da Costa kenda wapi moi c'est da Costa moi ça ya garçon azana poto ya sala théâtre Marcus yoko to Marcus abimano o sa mariage lobby lelo Marcus a lalio na kermesse mais lobby o sa mariage grâce au kangi manikete moi je vais m'attaquer de toi fais attention avec moi grâce yo demer maniké semblant bonga bo sanga na ibi 12 avant 12 et puis na timba li kopana bino na basi na mibale pa na ngeza léger na solara bien na vena ngaki shinjora venjora to solara trop bien Alexio tu to solara bien validi te mburu de golobate so yenga hypocrisie je vais te rejeter grâce au c'est locoté même na kino yo mto mo yibi oyibi $11,000 o yo na coach ozai mo sa coach okena Dubai nambonga coach ya lesbienne okenda poto États-Unis nambonga coach olinga na garçon ya États-Unis bando pe ko boke boy komone ya baboka kepe obima na ye mosola na mwasi ni boy ça c'est toi tu masola Jimmy na mboko omona Jimmy opanzani ga yo moko esalo so mwendo bengsi mbali mbanga utakisa se po muni biwa na Jimmy acho eleki makasi bi Jimmy belawa acho eleki makasi oso sa ya prince ya weli oketaji oso sa prince ya weli oso sa mwasi ya prince ya weli boye bo seka ma sœur molala na prince ya weli siko Jimmy belawa becho lo mo bepeso mbuye mafo bengsaka yo fo bengsaka popola ya mbango po loko Jimmy belawa becho mutu makasi Jimmy belawa becho bala likolo okokite okake basakani na yo lobi nongo batiki yo oye poto biso to ye poto ti omona biso to na ba poete mo bepo no sutuka osuki ba video bo chana Jimmy belawa esukeli wapi popol te mane sans esprit ave na ngamena linga ke suti po bolibo sanga système ke babwaka bango vena nga popol depuis azala frère ya Fali et mission nini popol a sala côté la Fali biso to ba yuma et mission nini popol a sala côté la Fali soit disant son cousin pendant la guerre nyos ba finga Fali popol a sala mission ya côté la Fali confinement Fali azaki ba finga Fali na 2020 popol a sala mission côté la Fali soit disant son cousin propre bokeba biso to bana batu to ya dolanda Fali po to lingara presse alors so to ba yuma te batu mo ba fanda ba yandroit biso ba bolole la bonté ko sonne la Fali et puis bango ba so ba loge na ba grade bokeba biso ba misuto ndima ko linga Fali ndeto za to enviara obino ba enviara te ke faut za na Fali bo sa ba photo il faut bo kene bo fandi ko ba bolole na bino yo popo yo moni grâce à nzambe abattoir soit des za cousin Fali kasi faut ça mama ba cousin ba salarati papa le ça déjà mission ni no côté la Fali oza toujours naître papa le lega pas mige nyema mige finga Fali papa le mo pasula o lega pas mige o vanda kana mige o seka kana mige o so ebisa mige ke zala quand même ta reconnaissant na billet Fali a fouté la yo o so ebisa mige o so ebisa mige ke popol o vandi na mige bi mige zala reconnaissant Fali a fouté la billet ou ta poto ya tipo ou ta Angola tipo zala quand même reconnaissant pour ta faire ba beto ko ba buko linu mige zala reconnaissant mais popol o salango jamais tu passes chez Mige alors que Mige ben mission et tout ça kaka Fali mabe Mige yambaka bato balinga Fali te Mige kaka ko contredire mamba Fali Mige kena ko yamba fabrica ça finga ba journaliste kin ba journal ba chronique batu Mige c'est l'émission la fabrica ba finga Fali Mige wana na kitine combien de personnes va manquer Fali respect na kitia Mige combien de personnes ba l'équipe va manquer Fali respect na kitia Mige garçon fini ni wazana poto
Ce qui finit. A manqué fallait respect la kitcha migi. Combien de gens ont manqué fallait respect la kitcha migi? Combien de gens? Oh bon, dis-moi, Misala Fali. Toi, Popol, tu fais quoi? Tu fais quoi à part d'être le cousin de Fali pour voir les sommes grade belé, le cousin de Fali? On accepte. C'est quand on s'anime. Bien, on va cousin sur le peuple OAC, petit peuple. Tout le monde va venir, puis on va fan ya Fali, on a fan ya Moutouté. On a un warrior pur warrior, on a fan ya Moutouté. On a fan ya Fali. Point barre. La bonne de la Fali n'a amour vrai. Le con on se souvient na fongola nga suma kama même nga mikili. Bien, on va si beaucoup arrêter nga ikolo la Fali. Nasa pena o ba fi musu bo benga ba benga ba anti-valeur nasa anti-valeur la préférence anti-valeur a Fali anti-valeur a Mata Air France que nasa la anti-valeur na Mata Ethiopia ou bi bo nga la se ezambala suka boti ko sena nga balikite pola na fandi mingi na meli mingi na yuma mutute grâce kanga manike omoni ba $20 opesi wana opesa ngo sampa obalukela na yo keba grâce manike fait attention avec moi na ma be makasi wa maman mokolo se respecter wa mère ya Fali te pour ko kansa bato kolo koma Fali te yo ko ba benga no tongo yo zakata yo bakata oti yo pona ko benga la bato yo fo benga yo pinga papa dit ngana na finge di budget te directeur no bandeni. Ezambala suka. Ezambala suka. Bokeba na kombo nanga. Demeure. Ngana na tchaba misha faire na statité. Tala Gaulois révolté o. Demeure yo san nani. Tu te prends pour qui? Olongoli sa mida pembe na Fali. Ce qui mida décida longwa et ça yo demeure n'équipe na bino bo sala tout bolongoli sa mida pembe na Fali. Bino bo so ba tasha batu nyoso. Bino bo so ba tasha batu tout bino demeure yo. Musala mida sali pa Fali demeure yo so saliango. Yo fallait beta na Brazzaville demeure yo critiquer concert à Fali. Fallait beta soi-disant olingara Fali, fallait beta masamba débat demeure yo fana na kiti yo critiquer Fali. Demeure yo fandi na kiti olo bana nana ketchup madame ya Fali Poupa. Pourquoi pe nana zo utiliser nzembo ya sila? Demeure babilu bozana ba audace mona e bate. Bo simbela ngo ba kisi tondeni. Yo fandi na kiti ya Fali olo bake na obake pourquoi nana ketchup a utiliser ki nzembo ya sila? Yo como diriger nana ketchup yo san nani Demeure. Ba courage na besoin ngo wapi? Monsieur Zaki Jaël, azo bébé sa image à Fali, azo bébé sa image à Fali, obino bo sala bo mona grandeur na ngote. Yo ko diriger nana ketchup. Acha nzembo sila to, acha nzembo ya Bellevue. Bellevue za kana nzembo. Bellevue za na nzembo. So nzembo Bellevue za kelinga pas utiliser. Mais pourquoi Bellevue za nzembo te? Ako utiliser nzembo ningi? O fallait beta masamba deba yo finga Fali. O finga te me o critica Fali do lokwa yo zala ki kuna na Brazza te. Do yo nzambe ya Fali o zala ki te. O critica concert à Fali, o critica même ba journaliste ba voyage ki na Brazzaville o bosani yango. O yo longo ida na makamba Fali o senga ba c'est le contrat, o sa contrat ba peso mbongo. O longo déjà, o senga contrat. Avant continuer ko le Fali, o signer contrat. Ba kipote, o comme ko le ba théâtre. Demain toi tu es Bellevue. Tu passes à la télé pour Bellevue. Tango yoki masolo poto alo zongi mobimba. Demain ngana yebi o ya TV na montaimba ko ba résibanza. Toi tu es qui Demeure? Toi tu yo kasi ko sanga peur. Na ko sokolo na linyuka Demeure na ebisa yo. Na ko zelo bras ouverts. Na ko sokolo mabe bo lekisi. O za mwasi to mobile. Ayo sa kitcha lo basu kombo nga. Na ko sepeli sabino bo sepela makal. Papa mo na za kapi Demeure imbécile na yo. Papa mon a abemé au poto. Papa mon a Fali. Bon mon le qui c'est? Pour la fin de calme, bon on a eu malabino, on a eu malabino. Moutassa na être victime, ça t'es sur tout banti valeur. Na ça na être victime. Fali pena bimisi so bien bo bunda kuna etali sungati. Bo bunda pena kuna. Yaka sur nos zone terrain netre. Vous donc excité ba warrior ba inanga na tala bino. Musalo ngana sala bino bo salango. Demeure keba. Ose l'autre côté des mers, ose mukinza, on a flou, wa ki to côté ta minou mabe, osa flou yo faux chéri,
Moutaya poto, aye concert, tala kagoul. Tala djini ma casse, djini ma tanana moy. Bouti ma bé, djini ma bé, et lamba ma bé, et loko likolo ma bé. Moutaya poto ma dragué été. Tala moutaya poto, me batil ko tche chine na mobile, ite toko tia rien na mobile a draga ya zalati. Moukousse ko leka nga, souli la nga na lipeka. Faux chéri, bana mokile, bana mbungi poussière. Et loko salité, oh. Keba nanga de me bino bokimisa mida nga na okimate wana mida mutatikela bino espace parce que bino boza bato soba ka pembe na fali bino fo kimisa bango bobundisa batu tuba ka pembe na fali yo na ba manike ezaki stratégie na bino bolinga mutako takare wana te to manike genèse ka afingi fali akumisi afingi azala ka wana bolinga mutete deme wana mida mutaza motema mukusa tikela bino nga na mida te mida mutaza motema mukusa lembe aya sale miswa tiki bino nga na mida te demain nga na dynamique jusqu'à là à l'infini demain keba te loko salita e poto mutadraga zala te faux chéri minu mabeyo e loko ze longi musike longi mbungi e longi loko katikata tennis demain keba sala banalise no keba tika kombo nga na zui temps pour répondre bino tika kombo nga demain keba ba jaloux nyama Français ni yamalonga yo lobara. Yo tanga wapi yo tanga na poto. Demain yo tanga na poto. Maela ngo bimisa kaso yo mamba fali na ba analyse. Na supporter bino mingi. O cité ba wayo ba yinanga yo demain. Yo ko bundela fali nga bundela fali. Yo finga yo na statut na yo WhatsApp. O tsaka ba musicien ferré. O so tcha Natacha là. O finga ra fele, so ki ferré. Mo tsaka ba musicien na statut. O sa gauloise. Demain, toi, tu es gauloise à vie. Osa warrior te. Oya pas ba warrior pour mon intérêt. Parce que mouton a fait à faire. A quoi jamais quand tu as mis à faire na statine ye. Demain, tu es gauloise. Tu fais semblant d'être warrior, mais mon thème en est bimisa kama ma bepo na fali. Au fond, na kiti so sala analyse ya fali. Ce qui pena mouton yo linga ka mouton ba linga ba ma bene na TVT. Ngana ko va na kiti ba critique a fali ya concert masamba débat. Et banana on est. Mais toi, tu as fait ça. Papa dit à sali lettre kata grâce au contraire papa dit demain tu es qui na combien le message ami demain on sait l'émission finganga non loba te jusqu'à na ka mona mabe papa dit à sali lettre le lobo c'est l'émission demain botika ngako bo bundisa makasi be poani tapoki papa nganga na bino balaxi no ke ngam na l'équipe non étoile Demain, bossa musala, si réellement ça journaliste au linga fali, sala musala kumisa fali, sala musala kumisa fali, bozo ko kumisa fali tendenge nini. Pourquoi bozo s'attaquer nanga? Si réellement ça journaliste tu aimes fali, alors ça l'analyste sans attaquer Jaël, ou attaquer Jaël, kumisa fali. Pourquoi vraiment bozo ko s'attaquer nanga? Bo kumisa fali, ngana kumisa fali na manière nanga, na ça simple warrior, na wala na no poste te. Dans un simple warrior. Nini nanga? Comment tu vas jaloux à niveau? Comment ça fallait nga na idéologie nanga? Eh fallait à soin, eh papou danger, eh papou bino boko sangote pani. Demain tu es gauloise à vie. Demain tu es gauloise. O kokanga ite, o gauloise, o excite. Ta politique à demain, j'ai la lobe la fali la bien. Bota la politique à demain, j'ai la lobe la fali la bien. Photo longola ye. Biso to te makana critique. Tout ça terrain être. O gauloise demain, nga timba. Donc mi dazo lobe la fali o bunde la fali, mi dazo côté la fali demain tu as. O sala tout mi da longo, écarté mi da yo tika la ka demain. Eh, yo sala ba critique, yo joue à que moi je joue bien, on a critiqué ba concert à fali. Soit celle ma bien, celle ma bien. Double discours. Bolongoli sa mida, alors que mida bunde la fali na makamba Sara. Mida bunda makasi nga na fi du sina bébé mais na mida tiba 3 heures. Ba wario ba okota. Le ba une fois na commenta kutu. Mais demain er wara yo zaka pipo bunde la fali. Na makamba Niki, demain tu étais où? Au jour na net en français, français no yokana. Tant Sara au finga kuna français demain yo yokana. Ben mission est bêta. Ben mission est tikala. Ben mission est bêta, c'est ben mission mide, ya mida. Ben mission est tikala papa, guerre qui na bongo. Musique qui anda kanza mbete. Musique qui a logique te que non sama comme na maljabu kuna gospel. Pas ici. Oso jouer 2 rôles, keba.
Pourquoi bato baya ko lobelaka fali baya ko bundela fali bino ba demain faut bengana bango. Pourquoi seulement bato baya ko bundela fali il faut ba demain ba sala tout bato na ba écarter bango. Pourquoi? Pourquoi vous dites ma boma permet la fali alors que fallait ça pasteur musique que n'a jamais boma ba gouve ba finga fali ba Liverpool ba Marcaouz ba banana salité ba quartier la te ba Landry a comme Landry émission ça les fini fallait finga nana demain yo ça l'émission contre émission ngo wapi demain on ça l'émission ngo wapi o kwa kwa loba o kwa kwa on ça l'émission bino ba tutu ba bundela fali na kili boma ba ye mabe bino bongo écarter bango demain on mato kita to eno potonzela moko. Na français nyo so tatana tangisi la yo oye poto na muta liboma nzela moko et puis succès ya liboma to kota na concert mona to kende ba wa bo kanga selfie vidéo yo na mona ta 5 ba bakanga vidéo te ni selfie na mona te mayanga na deme na chanteuse wa yo na liboma no bua ka sunje mususu ka challenge na TikTok o lali muta boy ko so nsete na so multiplier mambo belé na nga mona 10 000 fois. Surtout à l'oka bateau bando yembla Mobutu. Ye Mobutu elombe, Mobutu mosikolier. Ye Mobutu elombe, Mobutu. Biso soko so batabongo ya jalelo. Surtout yapona ko. To ba animatrice en fait, to ya permis la fallait ça Mobutu. Ana droze na orchestre za ko yembla ka Mobutu. Ye to yembela Mobutu. Yende Mobutu abongisi nde Zaire moka koswa toyembe la Mobutu iye Mobutu abongisi nde musique moka yo de mer yo mwa te via zo comme Mobutu yo zo comme c'est papa Matou Samuel fallait Mobutu na niveau ça les mission monte Congola comme un niveau alors on a dorsé les jalelo fallait ninga za bongo. Ngasko na yote yoza mutaba analyse nga na chanteuse wayo na ko bête la papa Nzembo na ko bête la papa mission na ko tout abordu ça c'est moi na ko bunda na ba voisin de mer yo bunda ba voisin wapi muto alinga fala ko tshaba mission faire na statut na ye muto alinga fali toza ba warrior entre nous les warriors est-ce que warrior ko tshaba mission faire na statut tshaba cœur que ba yemba bien to sur la vérité mais demain tu as fait ça na zana ngo na téléphone nango tshete na tshongo na publier ngo. Yoka so yoka sanga motema pasi tango sala bon. Obi yoka sa motema pasi yo moroti. Yoka sa tango sala bon na laksa Jaël. O laksa ngate. O yoka sa yo moro pasi. O yoka sa pe falite yo mozo yoka sa pasi ingrate. Fallait sommer le billet. Fallait bimission qui ça. Yoka le ko chastati. Musique ezanda kanza mete. Musique bomara batu. Musique liaka batu. Musique bomi sara batu badaye. Yoka no jouer na deux rôles. O tchara ba musicien faire na statut na yo tchara ba j'aime. Yo so mona nga na tia musicien faire na stati banzembo yo ke na yoka nga na yoka ngote nga yoka banzembo faire te mais yo ke na yoka banzembo faire ponene yo ba vocal ya Jenny wana o so ba vocal o so ba partie na yo tia na stati na yo donc o yoka faire chaque jour infiltré o yoka faire chaque po soko comme na niveau so ba vocal ya Jenny wana o tia na ba stati na yo c'est que o yoka ka ba musicien o yoka musique à faire tu fais semblant d'être warrior tu aimes faire demeure. Pourquoi na ebi vocal wana te na chongo ndeni donc oza infiltré to beta masolo na biso awa o ko po zongo lobi po comme no mutafere o ko mo porta biso na mo banga mututu parce que déjà ko tia yo o tia ba musicien faire na statut o tia ba cœur de mer o bangi sanga na yo ke la fali mawa na yo ke le mano mo biso ko tout bien biso bien makasi. Biso bien de mer. Donc yo ok ko zono ba mission nga no banano ndena zo mission fait na chana statut ata pour na reconnaissance ngo ko sala naître ya nati lo collé azala naître vayo ya nati lo collé azala naître vayo mais de fait que azala ka master ya fali yeba yango ko faire lukele ba problème akima problème tina suka mais ko faire lukele ka problème masaki naître. Alors là, c'est que nous yamba mututu, mais qu'on fait le kele ka ba problème, tina suka qu'on fait le kele ba problème. Demain yo l'accent qu'on en naître na Congo naître et simba. Na Congo sur mon journaliste net pas yam mami le la TV. Papi mboma, yo tout mon qui naître simba. Yo mon qui naître simba na Congo. Demain
Fali ou rien. Au moment où tu as latino ou rien. Au moment où tu as gaulois ou rien. Musique est un sentiment. Fallait ça pasteur te a sangote a papete. Fallait ça musicien puis un no quoi na esprit. Fallait ça na esprit ça noko. O quoi pembe na yete o ba no sala ba jemo ki na netre. Keba fallait place tozali mutaleki qui fallait zati. La linga fallait makasi na comment yo qu'est-ce qu'on mawa. No ebate azana banani. Fallait ça na banani. Comment tu peux jouer à la netre pendant que fallait quoi ebiso à la netre mais yo moko de toi. Est-ce que cause à netre na mamba fallait. Muto ba congolais ba monsieur congolais no so ba linga kete.